Dobar dan, dragi prijatelji širom svijeta. Ja sam Boriša Falatar, kandidat sam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kao mnogi od vas, dugo sam vremena živio vani. Vani sam radio, vani sam stvorio svoju obitelj, vani su mi se rodilo 3 djece. Živio sam između ostalih u Engleskoj, u Francuskoj i u Americi. I ma koliko dugo sam bio daleko, svoju zemlju i svoje prijatelje sam uvijek nosio u srcu. I uvijek sam se rado vraćao. I jedina stvar koja mi je smetala u našoj zemlji je politika. Zbog toga sam i odlučio da se kandidiram, da promijenimo stvari. A to je moguće samo ukoliko na izbore u oktobru izađe veliki broj ljudi, puno više nego do sada. A da bi se to uradili, moramo se registrirati na vrijeme, pogotovo ljudi koji žive u inostranstvu. Registracija nije toliko jednostavna, ali nije ni komplikovana previše. Dovoljno je samo otići na izbore.ba, preuzeti obrazac, ispuniti ga i zajedno sa kopijom pasoša ili nekog važećeg dokumenta poslati na e-mail adresu. Registrujte se na vrijeme da bi zajedno mogli promijeniti našu zemlju i da bi se mogli vratiti u ljepšu Bosnu i Hercegovinu. Hvala.